Ljudi sa prokletih planina. Možda i dobro kad nekad neki krajevi zastanu u razvoju. Imaju šansu da preskoče neke faze koje ostavljaju nepoželjno nasljeđe. Nekad biti daleko i biti skriven znači biti u boljem položaju za neki drugi početak. Tamo daleko, neka 4 sata vožnje od mora, u ćošku Crne Gore, više istočno nego sjeverno, na obali jezera, u podnožju visokih planina leži Plav, varoš od nepune 4000 stanovnika. 10 km dalje još i jedna, ali upola manja varoš, Gusinje. Za desetine hiljada ljudi širom svijeta, za sve one koji su otišli trbuhom za kruhom, ovo su najljepše varoši na svijetu. Ovdje, na samoj granici sa Kosovom i Albanijom, 3 etničke grupe i 3 različite vjere stotinama godina njeguju suživot. Svaka od njih njeguje svoju kulturu, tradiciju i običaje, svoju kuhinju, nošnju, muziku i folklor. Ono što im je zajedničko jesu prokletije. Lanac visokih i teško pristupačnih planina koji krije možda i najveće ljepote Crne Gore. Monumentalne vrhove, spektakularne doline, jedinstvena jezera, moćna vrela, neočekivane vodopade, uzbuđujuće kanjone, brze planinske rijeke koje se pojave pa nestanu, pa se ponovo pojave da bi se u Plavsko-Gusinskoj dolini smirile i ulile u Plavsko jezero. Nekad na marginama region Prokletija i Komova danas je na novom početku. Proglašenjem Nacionalnog parka Prokletije 2009. godine bačena je iskra koja je pokrenula lančanu reakciju. Ljubitelji netaknute prirode i aktivnog odmora krenuli su u osvajanje jedne nove destinacije. Stanovnici Plava i Gusinja počeli su da razrađuju poslovne ideje i projekte koji bi odgovarali tom novom pokretu. Restorani, domaća hrana, katuni, kampovi, hoteli, transferi, hiking, biking postale su najčešće poslovne riječi stanovnika ovog regiona. Što se tiče turističke organizacije, mi imamo jednu izuzetnu ponudu u smislu aktivnog turizma, s obzirom da su nam inače i posjetioci upravo kategorije turista koja je zainteresovana za takav vid inovacija. Moram istaći da smo u novijem vremenu realizovali mnogo projekata, od kojih kulturni turizam, biciklistički turizam, tu smo mapirali i staze i napravili flajere, brošure, tako da vjerujem da će se u Plavu rado dolaziti u nekom novijem vremenu. Očuvanje prirode, razumije to sve veći broj stanovnika ovog regiona, zaštita je osnovnog izvora egzistencije. Rezultati pojačane brige za okruženje su vidljivi. Plavsko jezero, rijeke Lim i Ljuča postali su svojim bogatim ribljim fondom izazov za sve sportske ribolovce. Iza voda, bogatih ribom, stoje godine upornog i strpljivog rada, strogosti, odlučnosti i principijelnosti. Sportski ribolovni klub Plavsko jezero lokalna javnost doživljava kao lidera u odgovornom odnosu prema prirodi, a njegov predsjednik je na čelu ovog trenda. Mušičarski reviri su posebna područja ribolovnih voda koje treba da bivaju prepoznate kao jedan dobar princip održivog razvoja i održive zaštite ribljeg fonda i lokacije gdje strani ribolovci, odnosno ribolovci turiste, treba da posjećuju određeni dio ribolovne vode. To su ribolovci koji su isključivi da svoj ulov vrate nazad u vodi, da rijeku doživljavaju kao nešto bitno, nešto važno i nešto svoje. U
nekoliko prethodnih godina Ministarstvo turizma u saradnji sa različitim organizacijama i mještanima Plava i Gusinja razvilo je mrežu biciklističkih pješačkih staza. Svake sezone je sve veći i veći broj posjetilaca koji dolaze upravo zbog pješačenja i biciklizma. Hello, we are Marija and Jiří. We came from the Czech Republic and we are hikers. We want to explore mountains. We are here in Plav and we want to see more of your beautiful nature and taste some local food, meet other nice people like we did in Durmitor and just see more, yeah. Ljudi, željni prirode, mira i tišine, zaputit će se pješke, biciklom ili terenskim vozilom prema Hridskom jezeru i Katunima na Bogićevici. Spektakularni panoramski pogledi na crnogorske, kosovske i albanske planine, stotine ovaca i pokoji čobani. Evo ovdje kada na Hridskom jezeru nalazim se ja samo sa mojim barukom ovaca. Prije 50 godina je bila masa turista. Ove godine ima prilično dosta. Ima dana koji možda i do 50 turista ima. Inače ovo je krasna planina, krasno Hridsko jezero, možda među boljima jezerima. Iako najveću privlačnost regionu Prokletija daje spektakularna priroda, pažljivom turisti neće promaći jedinstveni kulturni spomenici. Kako oni nacionalne vrijednosti, tako ni oni manji, koji možda nemaju prvorazredni kulturni značaj, ali regionu daju identitet i poseban šarm. Šućo Redžepagić je potomak čuvene begovske porodice iz Plava. Rođen je u kuli Redžepagića i jako dobro pamti njen tadašnji izgled, način života i priče koje su mu pričali stari. Kula Redžepagića je najstarija građevina na ovim prostorima. Predstavlja jedan od najinteresantnijih spomenika stambeno-odbrambene arhitekture u Crnoj Gori pa i na Balkanu, zbog čega je pod zaštitom zakona. Prema nekim izvorima sagrađena je u 15. vijeku, ali se dolazi do podataka da je napravljena mnogo ranije, da je napravljena prije dolaska Osmanlija na ovim prostorima. Kula ima 2 sprata kamena koja je bila pokrivena ravno kamenim pločama. Kasnije je dodavan čardak. U prvom spratu i u drugom spratu postoje po jedna prostorija koje su služila za odbranu, za odmaranje, skupove i prijem gostiju. Na trećem spratu imaju 2 sobe, kuhinja, ostava i hodnik. O kuli se govori mnogo na fakultetima arhitekture i u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu, Podgorici, pa čak i u zapadnim zemljama. Ima posjetioca iz svih krajeva svijeta, iz Australije, Amerike, Kanade, Novog Zelanda, Dubaija, Irana i svih zemalja sa prostora Evrope, gdje su dominantni Česi, Francuzi i Njemci. Malo dalje, neki 100 metara vazdušne linije, u centru Plava, na najvišem dijelu Meteriza, nalazi se izuzetan spomenik kulture, stara džamija, ili, kako je u ovom gradu još nazivaju, Čaršijska džamija. Nalazimo se na uzvišenju nekadašnjeg Dizdarevog grada. Iza nas je stara drvena carska ili Asker džamija koja je sagrađena 1471. godine i prva je osmanska građevina na ovim prostorima koja je zakonom zaštićena. Džamija je kroz svoju istoriju obnavljana u više navrata, a njen sadašnji izgled datira iz 18. vijeka. Zbog svog kulturnog značaja, neobične konstrukcije i arhitekture stavljena je pod zaštitu zakona. Na lijevoj obali Lima, par kilometara od centra Plava, u Brezojevicama, na uzvišenju iznad rijeke, nalazi se manastir Svete Trojice. Manastir, sagrađen u 13. vijeku u vizantijskom stilu, kao jednobrodna kamena struktura, vjekovima je bio centar duhovnog i kulturnog života pravoslavnog stanovništva. Iako podizan i rušen više puta, sačuvao je neke od najljepših fresaka 16. vijeka sa jednim od najbogatijih ikonostasa Polimskog regiona. O suživotu 3 naroda koji žive na ovim prostorima, njihovoj kulturi i tradiciji, govori i to da se u jednoj ulici u Gusinju nalazi Vezirova džamija, pravoslavna crkva Svetog Đorđa i katolička crkva Svetog Antona. Kulturna ruta,
koji uz podršku regionalne razvojne agencije Bjelasica, Komovi i Prokletije kreirala turistička organizacija Plava, danas je jedan od najpopularnijih turističkih produkata regiona. U kulturnu rutu, kao najbolji način za upoznavanjem sa bogatom florom Prokletija, uvrštena je i botanička bašta Velemun. Botanička bašta Velemun je nastala kao rezultat moje ogromne ljubavi prema prirodi. Posle bavljanja sportom, fudbalom, našao sam se u planini i tu sam u stvari našao sebe. Zato sam i odlučio da i ja nešto pokušam tu kod svoje kuće, da uradim u Brezovicama i počeo sam 1993. godine sa čišćenjem terena i unošenjem prvih biljnih vrsta. Danas mogu da kažem da imam u bašti preko 350 biljnih vrsta i da je to preko 10% ukupnog biljnog fonda Crne Gore, što bi trebalo da da rezultata. Taj rezultat bi bio da ona bude zakonom zaštićeno područje. Plavi Gusinje su, nema sumnje, na novom početku. Razvoj koji je iniciran proglašenjem nacionalnog parka poprima oblike održivog razvoja. Ljudi postaju svjesniji značaja prirodnog okruženja i potrebe očuvanja kulture i tradicije. Javnost i institucije sve više zahtijevaju odgovorne inovacije. Turistički objekti danas se grade od drveta i kamena, poštujući lokalno arhitektonsko nasljeđe i kulturnu baštinu. Uklapaju se i uljepšavaju ambijent u kojem se podižu. Na prostoru nekadašnje bare, na obodu Plavskog jezera, podignut je savremeni hotel Kula Damjanova. Udobne sobe upakovane su u manje objekte tradicionalne arhitekture koji svi zajedno formiraju Komnenovo etno selo, selo Hotel. Hotel se tako dobro uklopio u ambijent da je postao novi ikonički simbol Plava i Plavskog jezera. Ovdje osim lijepog pogleda prema jezeru nije bilo ništa. Nastalo je spontano, koji sve što se u životu dešava. Od jedne ideje koja je trebala da bude relativno malog kapaciteta, malog obima, igrom slučaja to se razvilo u jedan ovakav projekat za koji porodica ulaže sve napore da živi i da traje. Sjevernu obalu jezera ukrašava još jedan sa drvetom obloženi smještajni objekat. Podignut u tradicionalnom stilu, zgrada kampa Lake Views, djelo porodice Martić. Nalazimo se na dobroj lokaciji u Plavu i onda smo iskoristili to naše zemljište da počnemo sa tim nekim porodičnim biznisom. Svi smo uključeni u to, cijela porodica, od mog oca pa do mene, koja sam najmlađa ovdje. Dobili smo taj kredit od investicionog fonda koji nam je pomogao da dodamo još mnogo toga našem objektu. Sve više turista iz godine u godinu. Svi su zadovoljni, što je najbitnije. Hello, we come from Germany. We come from near Frankfurt. It's a small town and we are happy to travel around the world. I saw in the internet that there is a campground and so I made my route to this place here. And the weather is fine, we like it. It's a fantastic place. Priča o Plavu i Gusinju uvijek se vraća na početak, na Prokletije. Iako činjenice potvrđuju da je ovaj planinski lanac jedan od najsurovijih i do danas najmanje istraženi u cijeloj Europi, svi koji su imali prilike da ga posjete slažu se u jednom. Ljepotom oduzima dah. Ako postoji divlja ljepota, ona postoji na Prokletijama. Najveći dragulj crnogorskih Prokletija predstavlja Grebajsko-Doljski glacijalni valov, uzana 10 kilometara duga lednička dolina koja se pruža jugozapadno od Gusinja. Po ljepoti je često porede sa čuvenom Logarskom dolinom u Sloveniji. Dolina Grebaje ili Grbaje je danas centar planinarstva i alpinizma u čitavom regionu, zahvaljujući prije svega masivu Karanfila, gdje je na rastojanju od 4 km skoncentrisano preko 10 vrhova viši od 2000 metara. Rame uz rame Grebaji,
ali više divlja i nepristupačna, stoji Ropojana, još jedna predivna lednička dolina kroz koju je nekada vodio karavanski put koji je povezivao Gusinje sa dolinom Valbone u sjevernoj Albaniji. U njoj se nalazi Kraško vrelo skakavica i 20 metara visok vodopad Grlja na ulazu u istoimeni kanjon. Izvora i vrela u Prokletijama ima gotovo na svakom koraku, a najpoznatiji Alipašini izvori su i najizdašniji. U najsušnijim mjesecima na površini od preko 300 kvadratnih metara iz zemlje izbija 1,5 kubni metar vode u sekundi. Put održivog razvoja i odgovornih inovacija nije, da se ne zavaravamo, lak i bez prepreka, o čemu svjedoči i Enes Drešković, direktor Nacionalnog parka Prokletije. Nacionalni park Prokletije je u samom startu naišao na djelimično, mogu reći, otpor lokalnog stanovništva. To je svakako bilo uslijed neinformisanosti i zloupotrebe od strane šumskog lobija, jer to nikako nisu mogli da prihvate kao neko svoje prirodno bogatstvo i blago koje su uzurpirali i bespravno sjekli godinama, da to odjednom sad bude zaštićena teritorija i da se oni tako lako odreknu svih tih benefita. Međutim, uz podršku svih onih koji vole prirodu i svih onih koji su osjetili da treba u tom trenutku izaći u susret zaživljavanju nacionalnog parka, smatram da smo danas doveli funkcionisanje nacionalnog parka u jednoj dobroj i normalnoj mjeri. Ono što radimo, ne radimo samo za sebe i za svoju lokalnu zajednicu. Jednog dana, kad tad shvatamo da i drugi prate naš rad i našu borbu. Dobri projekti i dobre ideje putuju dalje. Uspješne primjere odgovornih inovacija prate i drugi. Budući regionalni park prostire se na 20 hektara zemlje, zauzima 3 opštine, Podgorica, Andrijevica i Kolašin. Zaštitit ćemo tradicionalni način života na Katunima, tradicionalnu proizvodnju hrane i zaustaviti odseljavanje naših ljudi sa ovog područja.